Chingre Harano Legacy of Receiving Aju 2021 Chingumi Advent Sunday Khamate Cycle C Mary We Angang Now Chingri Kahai We Ung Now Chuda Sang Pingwe Tiong Mai Kap Kachi We Aina Mary Awe Kya Silak Kahai Shinau Rawu We Aina Revrana Pusang Aranmi Awe Krista Ana rada okutwili awi chingri kahai manglan chipe mikwai wiwang. Na gazing ramping adung wiana ikmeru chuhotalo kala moyaping kaching kamashunga ali rotami reno kala okutwina somida hui kemiya mataisok reno Isaiah 45:8 ringapa thailo where we can sa divinity take with the claim. Treasure han he group aina kangariu yur akane. Pakwing sak kangai ot now treasure him. Abam akali jet lak aina ngatum haigasane. Laka kangariu pingli abam kangate akawi aina. Glo ayin kula chithemi laga. Kangariu hopong sake. Chiwi aina matang kangate ayin kulaping chithemida kala glue pingwe kaklat pakukui atishuda pakui maman ngasake. Atamakali glue ayin kulali ngatum kahai kaklatchi pakui gigichi itumli tanwi mihai paye. Icham kahai ordinarily rawi clay kangaso hi thekui gida itum kachunga viwangwa sakna re da thaijilala hi icham kahai aina visit kasa salami khangro kala shino khanini sod now sa khangro khili rawi khangasa divinity thekui Mary and Elizabeth he atam kasang kawitili samngorok de klere kala athumili kulak lukmashen operating sadakle atumna tekwiye maprarangji angang no John aina tangdala hi thaida ringa pawiwa ngavoke Luke 1:44 Christmas nganaila kahai hitran Make a event kajahakamaha or sagwi ring kapha ningrina masi pemdele. Cheers being decoration sada horkangasag. Hang put single Christmas read aina candle mati sarkahai. Simping la sira creep kala Christmas tree bingna pem kahai. Hitha Malunga tui otsak pingli ra palo da itumli acha tamchite Hithai chilala kre orsod hi Bethlehemli musok haimane Krista ka pratharan hi kahaka paumaning mane kala kazingrao bingna Krista we ka prawi chanpo ka chite Ijam kahai yaw kohoma ping mangli rahang chite. Ngaya atumi yaw pingli honpam lakha. Mesai pingli maningla mi khangateya apam jili kachi gatha soksare klagachi ma pening sal lakmane. Aju itumna ijam kahai ordinary lim. Rivra sambangki gichi. Sakta clay thada thame. Ordinary itumli thada one sakahaiga maning aka makasa kwai ari anesthesia thada kapsang mikahaiga. Mirin we sokahai kangasa ordinary otsak pinglim. Rawi kangaso tekwi kwai itumna hopok sikajia. Tangachida hi kangaza ringa pa Christmas chitare. Saint Agnes Leolana awi retreat kazang pingli boye.
Athum manglawi exercise kasa meditate salaga. Saikoro le vrivra sampanglo. Kala saikoro vrivrali samgapang aina tanglo kachi hange. Ordinary kangazali itumna kathada vrivra sampang pairekla. Muzukui pairekla. Kare point. Vrivrawi kasa kama pingli bhapta the clay. Vrivrawi kasa kama ping. Mikomowi kasak waping maning. Kakhinia kapali hang hai thala. Apong khangatay da. Kokrum aina vrivrali niyang ungkangsak maning. Psalm 47-9 li. Hang hai bing kod sakwida. Mekhai laga Hebrew Chithi 10:8-10. Kagipiyana Vrivrawi ning jung maju pinglim. Jithe mida hange. Kachia Vrivrana kali khala. Pugapya sacrifices being reno or kachikan offering being reno. Ana jiping jili kambathan ning mokhi mi mane. Lang maida awi ning kachang. Sagi the karabingli ana ningsange. Itumna ning ngapuka kuihai. Mikomowi kapen satisfactionly. Virawi ringkapane jida. Ogutui ningli kachumi ngasakwai to impress. Kala tekwi ngasakwai li. Hot na the clay itumna vrivrali. Kachumi kwai extraordinary apong bing mga aina kasa jiwiwang. Kangaza ordinary merin bi otsak ping li. A jang de clay itumna mamachuk kwituwe. Itumna awi kasa kwa apong bing li. Papta kwai hopok sigizia. Then itumna kangaza ordinary lim awi kangaso take pisap. Paire. Kaknia point li. Thang we mirin li. Kayagsi aina ningsang da nganami da clay. Chimik so thang gajidawi atam kya ka gajivuli. Itumna vrivrawi wang da. Gaday tui kangasak ning lengay da. Layla ka. Vrivrawi apong saikorwa malay sarhaw. Secular okuturin aina. Mangla rinwi. Makay kongorok hi. Hak na da teye kala tharnaye. Is too vast and vivid. Vrivrali makangaza. Kajisa siwilim. Sangkahai itumli. Vrivra kangasa ordinarily claim ying twing sak mihawe. Overlook. Elizabeth aina awi mapararang mayarno John Mary we visit kasawi tek made tekwida. Kala chiwi wang atumne Mary we rakashung matane. Itumi Guimare dali clay, psychorally vrivrawi, Mashui kapai kangaso, sang mi the clay, ka, tang we mirin lim, marai tada lake hai aina. Itumi ningla shung hai, makok hai. Itumna vare kangasawi, kangaso, tang gachidavuli, kala mikayip gachivuli, Legacy itumna malay hawe. Kakatumali. Lukamashan sampangkawai sihasalo. Pray for grace. Achuwi ngahan kakali. La klengan la kasathada. Proho itumli ngare ungasak milo nawili. 82-3. Kazi sihahi. Mahay kapayane. Kajia od kala mangla rinwi kanini kaka dualism li itumna pang da sisange
itum na only vari vi aina ngatay kang sak kahay ot kasatharan na mangli lay na klatwi pangshap sasab bing mangli lay gaji thengwi nga sakke he father there jaldin na shulak aina matha sunda hita da hangmi ina kahang tharan he exaggerates sa da kahang manin samre whereas he practice sadakle 10 willi 9 feel sada leye kachia mi komowi otsakhi atam kachida manglarin we kasrin leveli le chinge gachi khamashung kharin ping kala chimik song athor gachiwa varivrali kachikat ngasa salalla the general run of the faithful kamasita being with the psychorally chat kamili deemly feel that atam hipping hele chichin kahai officely or studiously luily or factorily he se ha kala khokrum atam wi aina khiso kahai atam ne gichi od lumlau silom katha thawi ningphun itum ngase hailaga bhapta da klewi wam siha samikwai darka saye itum na thada kupsang lakha revrana itumli mirno ali tegu khwiwi ringa phaji creepingly langwada atam gachida itumli kuimare da clay awi sokmi ala itumli lumsen mida sokmi manga aina ali thekhui machu khwerno simikso tharuk thangmang they hide the claim Christmas jisuwi kanga so thekhui khwai ngaran gusa edwan novina hi itumli mapung phami reno psychorally chingri haireno